jutro, narode. YouTube je pravo mesto da se vide genijalne stvari, neke izuzetne stvari koje čovjek možda u životu ne može nikad da se susretne, da vidi, da iskusi. Pa, eto, imao sam jedno veoma interesantno iskustvo. Posudili smo merdevinu ljudima. Nećemo prstima pokazivati i ukazivati kome. I ljudi su vratili merdevinu, bili su veoma zahvalni. I evo, sad ću vam pokazati u kom obliku su oni sklopili merdevinu, koja se sastoji iz 4 dela, aluminijska, metalna merdevina, pa pogledajte sami. Znači, postoji iz 4 dijela, znači postoji, ne znam, 5-6 način na koji se ova merdevina može sklopiti. I oni su ga sklopili na najmongoloidniji način koji je moguć. Ovako je jedino sklapanje koji je neupotrebljiv ni za šta u životu. Jer svakom normalnom čovjeku je jasno da na ova mesta preklapanja, presavijanja se merdevina ne naslanja. Živjeli. Made in Serbia. How to fold the leather on a mongoloid way. There are only one way you can fold this leather, made of 4 parts from aluminium, and this is the worst way how to fold it. We borrowed this leather yesterday and the people, they brought it back. Immediately I saw that something is strange. Later on I discovered that they folded it on the worst way. I mean, it's completely useless. Folded like this. These guys, first thing, they have never used leather made of 4 parts, and they were using absolutely no brain to fold it like this. But on YouTube we can see everything what is happening in this world. So this is one more addition to that collection of brainiacs who can fold the leather like this.